Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan Art Cafe. Kao što znate, ovo je naša 6. sezona emitiranja i kroz svih tih 6 sezona emitiranja do sad smo imali negdje oko 200 gostiju. Uvijek atraktivnih, uvijek zanimljivih i uvijek gostiju koji nam ispričaju neku novu priču koja će vam sigurno biti zanimljiva. Tako i ovaj put. Imamo ravnateljicu satiričkog kazališta Kerempuh, Sonju Kovačić. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Dobar dan svima. Možete mi reći kako ste vi završili u kazalištu? Šta vas je uvuklo u tu kazališnu priču? Pa zapravo stvari datiraju naravno još iz osnovne škole kad sam ja redovno odlazila u kazalište, ali nastavilo se u srednjoj kada je bila i muzička omladina jer se tada puno više odlazilo u kazalište i bile su povoljne karte i morali su se pisati osvrti na sve predstave. I onda sam zapravo igrom slučaja, ja sam bila 4. srednje, sa 3 prijateljice i još jednom koja nije išla s nama u školu, smo našli zajednički jezik da volimo kazalište. I idući na predstave i pijući kave po kazališnim kafićima smo došli na ideju da napravimo kazališni časopis. Išli smo vidjeti što nam sve treba za to. Znači, bile smo klinke. Našli smo izdavača, našli smo lektora. I vrlo poduzetne klinke. Da. Našli smo lektora, znači izdavač nam je bila glumačka družina Histrion, lektorica nam je bila profesorica hrvatskog jezika Sanda Jelenski iz naše škole. Od prijateljice iz razreda tata je imao tiskaru, tako da nam je on tiskao i sad se uopće više ne sjećam kako smo došli do Maje Strgar, koja je tada bila studentica dizajna i ona nam je zapravo napravila dizajn za taj časopis. Odlučili smo ga nazvati Teatralije i izdale smo 4 broja. Svaka je dobila, za svaki broj naravno smo se podijelile koja što piše, radili smo intervjue sa raznim umjetnicima, znači i sa glumcima, i scenografima, kostimografima, inspicijentima, ljudima iza scene, neke osvrte na predstave smo pisale i nekakve najave što smo znali da će se u doglednom periodu događati u određenim kazalištima i imali smo isto tako rubriku Oni koji dolaze, znači pratili smo mlade glumce koji su se ili tek zapošljavili u institucijama ili su se tek zaposlili. Da, bili su na početku karijere. Friški, da. A recite mi da se sad pojave tako neke klinke poduzetne, a vi ste ravnateljica, bili ih podržali u nekom sličnom projektu? Sigurno. Ja inače... Znači možemo u stvari naše gledatelje, odnosno gledateljice, pozvati, ako imaju takav impuls, takvu ideju, nek nešto krenu raditi. Apsolutno. Ja mislim nek pišu osvrte. Sigurno, ja mislim. Pa mislim, ono što mi recimo imamo apropo osvrta, što smo prije 2 godine uveli, sad će biti 3. godina, mladi žiri Dana satire, gdje raspišemo nekakav javni poziv za 3. i 4. razrede srednje škole i za sve studente da napišu osvrt na neku od naših predstava i da se prijave i onda mi svi zajedno čitamo u kazalištu, znači cure iz marketinga, dramaturginja i ja, i izabiremo 5 najboljih i oni su zapravo mladi žiriji koji na temelju odgledanih predstava na danima satire donesu odluku o najboljoj predstavi u cjelini koja se zove tako, po njima, po mladom žiriju. I to se pokazalo jako dobro, gdje se vidi koliko, da sve više zapravo i tih mladih, pogotovo studenata, idu u kazalište. I to je nekakva... Pa to je lijepo za čut. Jako lijepo. Jako je lijepo odjeknulo i to su krasna djeca, krasni mladi ljudi koji su budućnost ove zemlje, apsolutno. Jesu li strogi u tim svojim komentarima i analizama? Pa jesu, da. I ako im se nešto ne svidi, oni apsolutno i pohvali i pokude. Nema popuštanja. Apsolutno, to zato i služe. To je takozvana njihova neka vrsta kritike na neku od predstava. Oni imaju potpuno slobodne ruke da izaberu predstavu, svejedno je, ne mora biti novijeg datuma, može biti starija predstava, ono što se njima sviđa. I kako to onda doživljavaju glumci, redatelji i svi ostali koji su radili predstavu? Je li prihvaćaju kritiku ili im je to malo... Pa gledajte, kritika je uvijek nešto što
mislim, nije lako za prihvatiti, ali kritika može biti jako dobronamjerna. Ja osobno ne volim kritike koje su zločeste i zlonamjerne, ali svaka dobra kritika, konstruktivna kritika je uvijek ok, apsolutno. Pa slažem se s vama i iz nje se može i nešto i naučiti, jel tako? I unaprijediti ono čim se čovjek bavi. Tako je. Vi ste na početku mandata, jel tako? Ja sam zapravo na kraju prvog mandata. Da, ali spremate se za novi mandat. Tako je. Pa kad se to sad pogleda kraj jednoga i početak drugog mandata, što ćete mijenjati? Ne što biste, nego što ćete mijenjati? Pa mislim, uvijek su neke promjene moraju biti, naravno, jer kako se vremena mijenjaju, tako mi neke nove ideje padaju na pamet. Mislim, sad neke drastične promjene naravno neće biti A hoće li se nešto u repertoaru mijenjati? Imate li neki možda malo novi smjer ili... Pa mislim da je generalno nekakav novi smjer zadnje 3 godine, bih ja rekla, 3,5 godine, da je novi smjer pokazan nekakav balans između malo ozbiljnijih i malo, ajmo reći, pod navodnicima, manje ozbiljnih stvari, u smislu malo lakših i malo težih stvari. U tom smjeru ćemo apsolutno nastaviti. Tako da repertoarno idemo samo prema natrag sa odličnim imenima, sa i redateljskim naravno i spisateljskim imenima. Ono što je novitet i što zapravo javnost već zna je da smo pokrenuli klub satire, rezidenciju za pisce, raspisali smo natječaj 1.9. prošle godine koji je trajao do 1.12. na koji je pristiglo čak 22 prijave. To je sjajno, to poticanje dramskog pisma, odnosno satiričko-komediografskog prosedeja koji je nama važan. 5 rezidenata smo izabrali koji su evo neki dan imale sa svojim mentoricama prvi sastanak, sa Dorom Del Biancom i Nikolinom Rafaj, i oni sad lagano počinju s njima individualno raditi na razvijanju tog sinopsisa koji su poslali za natječaj. To su sve mladi autori, odnosno novi autori, ajmo tako reći. Mladi i mlađi, tako je. Nije bila ni dobna granica, nije bio imperativ ni da netko mora biti dramski pisac, jer mi vrlo dobro znamo da nisu pisci samo oni koji su završili dramaturgiju na akademiji, tako da nismo nikog htjeli ograničavati. Mogli su se prijaviti glumci i neko ko možda nema veze direktno s kazalištem, nego se samo tražilo da kvalitetan sadržaj zapravo i nešto što je naravno kompatibilno sa budućim nekim repertoarom Kerempuha, naravno, to je bilo i nešto što je zanimljivo, nešto što možda neka tema koja se nije još obrađivala ili koja na taj način nije obrađena, tako da evo i tom se jako veselimo. Tako da ćemo tijekom Dana satire, ne znamo još naravno datum jer moramo čekati selekciju i raspored Dana satire. Jasno, to je sad tehnička stvar. Tako ćemo organizirati naravno u suradnji sa našim ansamblom nekakvo javno čitanje, dijelova tekstova, nekoliko scena, već ovisno o završenosti. Tu ćete odmah vidjeti neku prvu reakciju publike. Tako je. Mi ćemo neku vrsta sondiranja. Tako je, mi ćemo to otvoriti, naravno, ulaz će biti besplatan, apsolutno, čak mislim da ćemo možda i neki okrugli stol napraviti poslije toga, da se malo razgovara o tim tekstovima. Tom se baš jako veselim. A kako vi danas u današnjem trenutku vidite prostor satire u društvu? Pa ja mislim da obzirom je li plodno vrijeme? Vremenima živimo da je idealno za satiru i to nikad neće umrijeti. Treba naravno ne nagrnut najjače, mislim treba nekakav balans naravno tražiti. Treba osluškivati bilo publike, mislim da je to jako važno jer mi ne smijemo zaboraviti da postojimo zbog publike, da mi živimo od publike u smislu da nam je važno da su nam gledališta puna. Nemojmo zaboraviti da Kerempuh ima 519 mjesta, što nije malo, to je jako puno. Ako to usporedimo s nekim drugim kazalištima za naše gledateljstvo, na primjer komedija ima 400 i nešto, neka druga kazališta, na primjer HNK je na 600 i nešto. Tako je. Znači, vi ste u gornjoj... Jesmo i to je 6 dana u tjednu mi igramo predstave, osim kad smo pred premijeru pa su generalne i tehničke probe naravno i to treba napuniti. Točno.
to nije lako jer nije ugodno igrat, mislim, kad imate gledalište za preko 500 ljudi, da vam 100 ljudi sjedi u gledalištu, nije ugodno za glumce, Točno. a niti za publiku. Tako je. Tako da se mora pomno birat, mora se pomno pratit. Baš mi je jedna kolegica, glumica i redateljica relativno nedavno poslala jednu krasnu poruku da je najljepše što se vidi da volim publiku i da lijepi balans radim između raznih komada, raznih pisaca, što mislim da je točno, jer mislim, mi smo tu za njih. Tako bi trebalo biti. Mi smo tu za njih. U biti je kazalište i nastalo na takav način Upravo za publiku. Tako. Da. Upravo tako. I nema ljepšeg zapravo osjećaja kad vi vidite punu dvoranu, reakciju publike, interakciju publike sa glumcima i na kraju krajeva aplauz i vikanje bravo i ovacije. Pa mislim da je to najljepši poklon. To je prekrasno. Svima. To je nagrada, da. I od toga živimo zapravo. Mislim, od te interakcije i te ljubavi između publike i nas, odnosno glumaca i publike. I ja mogu biti stvarno presretna na odaziv kakav imamo i mogu reći da sam ponosna na publiku i da im svaka čast i da im hvala što u tako velikom broju dolaze u kazalište. A kad bismo pogledali te brojke vezano za publiku, jesu li one u zadnjih par godina rastu ili su negdje stagniraju ili... Po meni rastu. Po meni rastu, naravno da je bilo ovo koronska varijanta, Dobro, da je bila kriza i da je trebalo neko vrijeme da se ljudi opet vrate, jer je ljudi bilo strah, normalno. Jer su nas sa svime strašili, pa tako i ljudima to bilo zapravo strašno da su u zatvorenom prostoru i da su jedan do drugog. Međutim, vrlo brzo nakon kompletnog otvaranja se publika u roku od koji mjesec vratila i nikad nije otišla. Pa to je lijepo za čuti. To je najvažnije. I brojke stvarno rastu. A znate li možda strukturu te publike? Je li to mlađa ekipa, starija? Raznovrsna je. Znamo da uvijek kažemo da u kazalište pretežno idu stariji i tako. Idu, apsolutno, ali sve je više ove srednje generacije i mladih. I to mi ne samo, naravno, da dolaze i srednjoškolci, što je jako pohvalno, apsolutno, ali i ova publika, znači studentska ili tek završeni, koji su tek završili fakultete. Vidim pogotovo kad budem navečer u kazalištu, kad sam dežurna, baš volim promatrat publiku i divno mi je vidjeti na puno naslova sve više mladih ljudi. A kad ste spomenuli naslove, je li ima neki favorit vaš u zadnje vrijeme, što je vama baš... A to je ko da nekog pitate koje ti je dijete draže, tako da stvarno ne bih isticala ni jedan naslov, svak mi je drag na svoj način. A dobro, ajmo preformulirat ćemo to. Koji je od vaših naslova u zadnje vrijeme izazvao najveći interes publike? A to je vrlo jednostavan odgovor, Alan Ford, naravno. Kao kultni naslov, mislim, moram priznat da smo znali da će to biti interes, apsolutno, kad smo odlučili to. Režiju je radio Mario Kovač, tako je. Međutim, da će se desiti to da u trenu kad stavimo na repertoar da se iste sekunde sve rasprodaje, da su liste čekanja u marketingu za tu predstavu, to se nismo do te mjere nadali. Da nas nazivaju iz raznih gradova, evo sad ćemo baš i u 3. mjesecu dosta gostovati po Hrvatskoj. Bili smo na prvom gostovanju, smo bili u Krapini, početkom 12. mjeseca. Sad ćemo ići po drugim gradovima od 3. mjeseca nadalje, a jednako tako su nam pisali i razni ljudi iz drugih država koji su u 12. mjesecu dolazili za vrijeme adventa u Zagreb i došli su na tu predstavu. A ono što sam isto primijetila, opet bivajući navečer u kazalištu i među publikom, promatrajući ih sam skužila, a i neki put bi čula da neko nije jako dugo bio generalno u kazalištu i da je sad zbog Alana Forda došao, a neke sam isto skužila da nisu nikad bili. I tako da nekako je taj naslov između ostalog vrijedan, jer je vrlo vjerojatno možda privuku neke ljude koji nikad nisu ili su rijetko išli, pa se možda i vrate.
Da, što nije sigurno nebitno da, i da. na taj način stvarate novu publiku sa takvim nekim naslovima. A što radite baš upravo na tom stvaranju, na razvoju publike? Jel imate neke posebne, ajmo ih tako nazvati, aktivnosti, ne znam, dane otvorenih vrata ili upoznavanje glumaca ili nešto u tom Pa smislu? mislim, ako neko izrazi naravno želju za nekim razgovorom nakon predstave, apsolutno smo uvijek otvoreni za to. Na primjer, surađujemo sa nakladom Ljevak koja ima čitanje u fokusu, gdje dolaze učenici, neki su online, neki budu prisutni. To bude negdje u 11. mjesecu, dio 11. dio 10. mjeseca, gdje se razgovara o knjigama i na taj način isto ljudi su u kazalištu, djeca su u kazalištu, tako da ih se potiče i na te stvari. Apsolutno da mislim da je taj mladi žiri i društvene mreže, mislim da smo vrlo aktivni na svim društvenim mrežama, da cure iz marketinga fantastično osmišljavaju sadržaje i jako nam rastu pratitelji. Imamo i TikTok gdje isto objavljujemo naravno sadržaje koji su primjereni TikToku i na taj način skupljamo publiku, plus što stalno pronalazimo nove partnere, razne udruge, firme. Ja mislim da imamo nekakvih preko 500-tinjak kontakata raznih s kojima cure iz marketinga komuniciraju, zovu ih, šalju obavijesti, imamo protokole potpisane s njima, da mogu povoljnije dolaziti u kazalište i tamo se ljudi izmjenjuju i dolaze novi. Jasno. Tako da puno je posla oko toga, apsolutno. Da. Prodaja u kazalištu je po meni jedan od najzahtjevnijih poslova, uz računovodstvo naravno. Pretpostavljam da je to dio koji najviše volite, ovaj računovodstveni. Ja? Da, sva sreća da imamo fantastične ljude u računovodstva i krasnog šefa računovodstva koji je mladi, koji apsolutno prati sve što treba pratiti, mogu biti zahvalna na takvom čovjeku. Tako da, eto. Znači, ukratko, u kazalištu se čak i radi, nije samo da se glumi, jel? U kazalištu se jako puno radi. Jako puno. Zapravo, kazalište je vrlo zahtjevno, jedno iscrpljujuće mjesto u najpozitivnijem smislu, naravno. To radit bilo ko, to nije posao, to je poziv, to moraš voljeti. Jer tebi nijedan dan u kazalištu nije isti. Ti možeš sebi čak i isplanirati šta znaš, šta moraš napraviti, ali nikad ne znaš šta će iskočiti i nešto će biti što je vezano za pozornicu prioritetno i morat ćeš to odgoditi ili kasnije napraviti ili doći navečer napraviti. Tako da u kazalištu se radi od jutra do mraka. Da. Pretpostavljam da vi kao čelna osoba, kao ravnateljica morate razmišljati o nekim stvarima o kojima možda niste mislili da ćete morati razmišljati, tipa klima, grijanje, znači, ne znam. Da. Ja sam jako puno tehničkih stvari, tehničkih stvari naučila. Onda se zezam i sa svojim šefom tehnike, kako se potpisuju narudžbenice i to, pa smo nekakve imali ulaganja i obnove i tako, pa infrastrukturno kabliranje se pojavljivalo, pa sam se onda zezala da mi fali narudžbenice sa infrastrukturnim kabliranjem. Tak, razne stvari čovjek nauči, ali mene to oduvijek zanimalo zapravo kako sam radila i ko inspicijent u kazalištu Gavela na početku. Tako da sam bila konstantno vezana za pozornicu. Uvijek su me te tehničke stvari i oko scene i oko rasvjete i oko tona su me zanimale. Tako da mi puno stvari nije strano naravno, ali sad sam neke izraze ovoga naučila, jer mislim, moraš naučiti naravno. Jasno. Svaki dan skoro pa nešto novo naučim što se toga tiče. A recite vi koliko imate zaposlenih? 76. Da, nije malo. To je nije dosta. malo, da. To je dosta i treba voditi takav kolektiv, to je isto zahtjevno. A u tom procesu funkcioniranja, je li imate nekakav uži tim koji vam je pri ruci, što bi se reklo, osim cura iz marketinga koje ste spominjali? Pa gledajte, dramaturginja, apsolutno Dora Del Bianco tu, šef tehnike Ivan Antončić, šef računovodstva Antonio Belopeta, moja tajnica Marija Ostojić koja je sunce na prozorčiću, jedna
jedna prevrijedna i prekrasna žena, tako da, apsolutno, tu je nekakav... to je ipak timski rad na kraju. Kazalište je timski rad, ja sam bez bilo kojih od tih ljudi, ne samo u mom timu, nego bilo koga u kazalištu, nitko i ništa, jer ja, mislim, predstava navečer se može igrati bez mene, ali ne može se igrati niti bez glumaca, niti bez ljudi iza pozornice, bez tehnike, znači, apsolutno, mislim, i neće propast svijet, recimo, ako ja sutra razbolim se ili nešto pa ne dođem ili iz nekog razloga se desi da ne mogu, ali ako glumac se razboli, mi moramo otkazati predstavu. Mislimo, danas na sutra je teško nekoga zamijeniti, eventualno ako je stvarno nekakva manja uloga u pitanju, ali glumci su tu najvažniji. Vi ste formalno u stvari gradsko kazalište, je Jesmo. tako? Grad je osnivač, tako je. Ali ste u stvari po značaju, po meni, u svom segmentu, nacionalno kazalište, s obzirom na vrstu predstava. Barem vas ja tako doživljavam. Pa hvala. Mi smo gradsko satiričko kazalište. Ali kao satiričko kazalište... Satiričko, da, zapravo jedini... Da, jer imamo komediju koja isključivo se bavi komedijom i mjuziklima, a mi smo i satira i radimo i komedije, naravno, jer ne možete samo nema toliko satiričnih tekstova zapravo. Uvijek je tu nekakav miks, apsolutno. Da, i imate stvarno dugu tradiciju, doduše imali ste u jednom trenutku i promjenu imena, što nije, mislim da to publiku ni najmanje nije zbunilo. Ja mislim da je najvažniji program i glumci, tako da... Točno. Vrlo brzo se ljudi naviknu na promjene. Spomenuli ste u jednom trenutku Advent i ljude koji su sa strane dolazili u grad kao turisti i onda su usput došli malo i na vaše predstave. Da. Je li primjećujete da ljudi koji ne žive u Zagrebu rado dolaze k vama na predstave? Pa da, zato što ja gledam isto kad su, čak i nije samo za vrijeme Adventa, nego generalno cijele godine, kad imamo te grupnu prodaju koje radi naravno marketing, pa kad vidim rezervirane karte na neku grupu na 30, 40, 50 njih, dolaze nam Jel to znači da, na primjer, sad teoretski, neko u Sisku zakupi autobus i dođe na vašu predstavu? Da. A to je sjajno. Evo, recimo, bilo je fantastično kad nam je izašlo ubojstvo u Orient Expressu, kako mi sa svakom predstavom koja tehnički može stati u Oroslavje, naš stalni gost je gradonačelnik Viktor, koji, nažalost, scenografija je prevelika da stane na njihovu pozornicu i ja njemu kažem, pa organizirajte, dođite vi u Zagreb. I on je stvarno organizirao autobus i oni su stvarno došli u Zagreb gledati ubojstvo u Orient Expressu. Nisu oni jedini, ima jako puno takvih grupa koji se organiziraju mimo Adventa, apsolutno, i dođu u Zagreb na predstavu, da. A tijekom godine, kad vam u stvari kad vam je najveća gužva tijekom godine? Pa zapravo su vam udarni mjeseci 10., 11., 12., 1., 2. i 3. To su recimo stvarno jako dobro posjećeni. U 9. mjesecu mi uvijek imamo premijeru. Znači kad zatopli onda je malo manje. Tako je, što je normalno jer i vani počnu razna događanja. Ljudi su željni sunca, željni su da mogu kad je toplo boraviti malo kasnije. Ali vi ne prestajete raditi i znači svi oni koji žele mogu i u to vrijeme doći. Apsolutno, imamo klimatiziranu dvoranu. Mislim, pa to sam htio čuti. Znači, tako je, nije da kad se žele odmoriti od vanjskih vrućina, onda upravo je tako, idealno. onda se može doći u kazalište i nešto pogledati. 9. mjesec uvijek bude negdje sredinom 9. otprilike počnemo sezonu, otvaramo uvijek s nekom premijerom, da kad već radite i PR za premijeru, zapravo onda povučete i da je kazalište ponovo se vratilo, da smo počeli raditi i onda krećemo sa reprizama, tako da ovi su mjeseci udarni. Zapravo oko Uskrsa vam već lagano zna počet opadat broj publike i sad naravno da ovisi kad dođu ove lude vrućine. Nažalost, sad sve ranije dolaze te vrućine. Živimo u vremenu klimatskih promjena. Neki put vam se stvarno ljudima ne da kad je prek dana 38, izmori ljude ta vrućina, a i bude još bijeli dan u 8 navečer. I to je istina.
ali nećemo se žaliti. I onda zato u 6. mjesecu imamo festival Dani satire, tako da zapravo onda tih 15-20 dana, već ovisno koliko traje festival, nudimo nekakav novi sadržaj koji se tijekom sezone tijekom sezone nije mogao vidjeti u gradu i na taj način onda možda da privučemo veći broj publike. Jasno. Ja predlažem da napravimo sad jednu malu pauzu, pa ćemo onda nastaviti u drugom dijelu emisije. Može. Poštovani gledatelji, vidimo se u drugom dijelu emisije. Ja sam iz Ukrajine i zovem se Danilo Semenenko. Sad živim u Zagrebu i pomažem ljudima da budu zdravlji uz vrhunsku medicinsku opremu za kućnu upotrebu. NogaBest je inovativna korejska tehnologija koja pomaže kod velikog broja tegoba i poboljšava zdravlje. Besplatno isprobajte tretmane na masažnim kreveta sa tormanjevom keramikom i učinite nešto za sebe. NogaBest donosi zdravlje u svaki dom. Kad bih ja ili neko meni poznat poželio postati vaš pretplatnik ili kad bi neka grupa htjela k vama doći, jel nudite vi neke posebne pogodnosti ili na koji način motivirate? Apsolutno, znači imamo 2 vrste pretplata. Jedna pretplata je koja se upisuje od prošle godine smo uveli da se već u 6. mjesecu može i da se može zapravo tijekom ljeta isto online kupiti i onda ju negdje upisujemo do 15.10. To je jedna vrsta pretplate gdje imamo 5 naslova, 4 naslova sa našeg repertoara i 1 sa Dane satire, po povoljnijim cijenama naravno, a druga vrsta je vrsta otvorene pretplate koja se može kupiti tijekom cijele godine i naravno da su povoljnije cijene ako se kupi ta otvorena pretplata i onda možete birati koji god naslov i koji god datum. Znači niste ograničeni sa predstavama koji su novijeg datuma, nego možete izabrati bilo koju predstavu hoćete i naravno da imamo povoljnije cijene za grupe, imamo povoljnije cijene za umirovljenike, za studente, za učenike, za osobe sa invaliditetom, za branitelje. Pa, vi ste društveno odgovorni. Pa naravno, moramo biti, apsolutno. Sve informacije su naravno na našoj web stranici. Ako nekome bilo što zatreba, tamo su i svi brojevi telefona i naših cura iz marketinga i naše blagajne. Snaći će se publika. Tako da mislim da se svi mogu snaći. Danas se stvarno informacije mogu dobiti samo sa recimo 2-3 klika. A šta ako među tom svom publikom dođe neki uglednik koji u predstavi vidi nešto što mu se nije svidjelo i malo se naljuti? Je li bilo takvih reakcija? Pa mislim što se tiče uglednika ne znam, mislim da nije. Na primjer političari, oni su... Pa ne, koliko ja znam ne, ali zna se tu i tamo dogoditi da nekoga neke stvari bocnu u nekim predstavama, pa se znalo dogoditi da neko možda iz protesta ode van, da nešto vikne, što je sve normalno. U sred predstave? Da, što je sve normalno, mislim. Pa to je pravo kazalište. Apsolutno. Znači da se nešto dogodilo, da nije bila samo varijanta došao sam bez veze, ništa, kao da sam, nisam ni trebao doći, nego nekog je nešto ipak bocnulo, zasmetalo. Mislim što se može dogoditi sa bilo kojom vrstom umjetnosti. Jasno. Apsolutno, tako da... I na to se treba, mislim, naviknuti, apsolutno. Dobro, satira samo po sebi jest jedna vrsta provokacije, a da li vi to i potičete u svojim predstavama? Pa, u nekima se potiče, apsolutno, u nekima malo manje. Jer satira kao takva je jedna vrlo ozbiljna stvar, mislim, i njena oštrica vrlo jako može ubosti, jer vrlo često ljudi misle da je satira samo smiješna. Ne, satira je zapravo vrlo ozbiljna i ozbiljna satira, što recimo se vidi po tekstu Mate Matišića, Otac kći, Duh sveti, u režiji Januša Kice, mislim gdje je ta satira opaka. Da, to je jedna društvena kritika koja može biti jako dalekosežna. Je. I nije lako za gledat, tako da...
To je recimo nešto što može proizvesti u nekome i nekakav otpor, što je potpuno legitimno. Pa dobro, vaš zadatak je da na određen način utječete na društvo. Da. Zato kazalište između ostalog i postoji. Jer da postoji zato što je samo sebi svrha, onda nema veze. A vi ste ono što se kaže kazališna osoba od glave do pete, jer malo prije u početku smo pričali o tome kako ste uopće došli u kazalište, ali koliko ja znam, vi prošli ste razne funkcije, Jesam, da. Baš ste prošli što bi se reklo sve od početka do kraja. Jel vam to olakšava ravnateljski mandat? Apsolutno. Znači, u smislu vođenja? Da. Ja sam znači od 96. godine bila inspicijentica u kazalištu Gavela, nakon toga sam bila i u organizaciji, bila sam izvršna producentica, odnosno poslije toga voditeljica produkcije, 6 mjeseci sam bila i VD ravnatelja u Gaveli, mislim 2014. godine recimo. Tako da me jako puno stvari, mislim jer sam prošla razne poslove, puno sam naučila i o pozornici, apsolutno, i o ovim administrativnim stvarima, i o pravnim stvarima, i o financijama u kazalištu, o tom proračunskom računovodstvu ovoga. Tako da s te strane apsolutno da mi je olakšalo ovu ravnateljsku poziciju, a s druge strane sam isto kad sam došla, zapravo se i šokiraš koliko tu još stvari postoji o kojima ti moraš voditi računa, koje moraš znati, koje ti moraju biti u glavi, koje moraš objediniti. Znači, ravnateljstvo je ipak stepenicu iznad ovog producentskog dijela. Ja bih rekla 2 stepenice. 2 stepenice. Mislim, to kariki možda čak i više, apsolutno, ali je, drugačije je. A kad se prisjetite tih vremena rada u Gaveli i ovih sada, je li imate osjećaj da kompletno cijela industrija kazališna da napreduje, da se procesi unapređuju, da... Apsolutno da. Mislim, ja se sjećam kad sam došla, na primjer, mislim, tada su postojala 2,5 kompjutera u kazalištu i oni su imali internet, ali to je, mislim, tek bio nekakav početak informatizacije. Da. Mislim, tek negdje 2003. 4. je krenulo nekakva informatizacija kazališta i digitalizacija. Tako da puno stvari se promijenilo, apsolutno. Naravno na bolje, je li tako? Apsolutno na bolje. A jel se možete prisjetiti neke nesporazuma ili smiješne situacije iz ovog vremena dok ste operativno bili kao producentica? Da vam je nešto krenulo na opačke? Recimo, to je naopačke krenulo to da sam imala vatreno krštenje. Znači, ja sam tek učila za inspicijenta. Bila je 96. godina kada smo, znači, moja kolegica od koje sam učila posao, Ana Dulčić, je bila u drugom stanju i trebalo se ići na Marulove dane. Breza u režiji Krešimira Dolenčića i to je bio moj prvi odlazak zapravo samostalni, bez nje, jer sam do tada uz nju radila predstave i učila taj posao i otišli smo na to gostovanje i ja sam bila još zelena potpuno i intuitivno zapravo sam sve radila, ja sam znala šta ja moram raditi. Ali nisam zapravo se još do tada naravno susrela sa nekakvim situacijama koje ti skliznu. I sjećam se da sam sa dečkima sa rasvjete, radili smo rasvjetne brojeve u dvorani čitav dan. Mislim, predstava je, čini mi se, bila u 8. Da. Mi smo u 7:15 navečer zapravo završili jer je bilo jako puno rasvjetnih brojeva i tada su još bile diskete. Znači, to je to vrijeme bilo. I izašla sam van ispred kazališta popit kavu. I nakon 5 minuta što sam ja izašla van, dolazi mi majstor rasvjeti i kaže mi: Sonja, mi nemamo rasvjetu. Ja kažem: kako to mislit, Željac, mi nemamo rasvjetu? Veli on: kompjuter je požderao disketu. I ja kažem: dobro. Nisam ja bila do tada uopće svjesna šta se zapravo događa. Ja sam samo prošla preko pozornice. Sjećam se da je Goran Grgić tada, koji je još u Svetog igrao, prošao i veli: šta je bilo? Kažemo: ništa, idem samo nešto. Sve je u redu. Idem samo nešto do rasvjete.
I onda smo se zatvorili, znači oblikovatelj svjetla, tadašnji gospodin pokojni, nažalost, Olivije Marečić, majstor rasvjete i ja, došao nam je Krešo, donio nam je čokolade, i mi smo zapravo za nekih 45 minuta, predstava je kasnila nekih 15 minuta, zajedno složili rasvjetu iz početka. Na brzinu, ja sam govorila pozicije gdje, kako, koji broj ide, koji je sljedeći, šta nam je sljedeće u sceni, i mi smo to završili. Predstava je nekih oko 8:15, 8:20 počela, bila je fantastična, stvarno, i jako puno nagrada je na Marlovim danima dobila ta koja je to predstava. konkretno? Breza. Breza. Aha. Breza, tako je. I nakon predstave, to se sjećam, bio je gromoglasni aplauz, ovacije su bile, i tu sam ja negdje skužila šta se dogodilo i meni su samo suze krenule, jer sam se opustila, i sjećam se da je došao Krešo sa ovako ogromnim buketom ruža i rekao je kao, ti nemaš iskustva, tako, mislim, još zapravo ne radiš samostalno taj posao, a tako si se zrelo ponijela da nisi širila paniku među glumcima, među nikime što se događa, i to je bio zapravo moj početak, i tada sam došla u Gavelu raditi kao inspicijent. Tako da sam odmah na početku imala vatreno krštenje. I sve je bilo jasno kako stvari funkcioniraju. Ali to je sjajno, ta uvjetno rečeno hladnokrvnost, odnosno razboritost. Neka pribranost, razboritost koja je nužna za takvu vrstu posla. A malo prije ste spomenuli učenje. Učili ste od kolegice, naravno. Jesam, to je ovo učenje u realnom životu. U realnom životu. Ali vi ste i studirali produkciju, je li tako? Ja sam. I čak ste dobili rektorovu nagradu. Jesam, tako je. Ja sam, znači, upisala produkciju 2001. godine kao prva generacija studenata, jer do tada nije taj studij postojao kod nas. Sjećam se da je koju godinu prije došlo pismo s akademije gdje planiraju osnovati taj studij, i oni su zapravo poslali kazalištima da se očituju o mišljenju, što ja sam naravno, meni su to dali da odgovorim, i ja sam naravno pozitivno odgovorila. Otišla sam na prijemni, prošla prijemni, i onda sam zapravo 4 godine paralelno studirala i radila, tad je još bilo 4 godine, nije bilo Bolonje. Bilo mi je naporno, naravno, jer tada još nije bilo literature kod nas o tome jako puno, tako da smo mi hvatali ta predavanja, jer su neke knjige nastale nakon tih naših predavanja, su se napisale knjige zapravo baš za studij produkcije. Završila, diplomirala i eto. Super. A jeste razmišljali ikad za buduće generacije da njima olakšate posao, da nešto od svojih iskustava stavite u neku novu knjigu? Joj, nisam, ja sam praktičan čovjek, ja sam praktičar u životu, nisam ljubiteljica pisanja, ja ću svakome, sve objasniti usmeno, 100 puta ponoviti, nije nikakav problem, ali jednostavno, znate, kad vam je, nisam čovjek od pisanja, nego sam baš praktičar. A da se vratimo malo opet na kazalište, kakvi su sad planovi repertoarski i što nas čeka u stvari tijekom ove sezone? Znači, mi smo nedavno u 12. mjesecu izašli sa predstavom Kludo, društvena igra na sceni, koja je fantastično prošla. Moram reći da sam presretna kad odnosno tijekom aplauza kad čujete ovacije i oduševljenu publiku. Predstava je uglavnom non stop rasprodana. Sada, odmah poslije Nove godine, smo počeli raditi novi tekst koji je pisan za kazalište Kerempuh. Pisao ga je naš Ivor Martinić. Ogromna sreća je da sam prije nekih 2,5 godine sa Ivorom razgovarala i pitala ga da li bi pisao za kazalište Kerempuh. On je inicijalnu ideju tada imao o tekstu koji bi htio pisati, i kako smo razgovarali da bi bilo za Kerempuh, ju je krenuo razvijati. Znači, predstava se zove Mama se opila ko majka. Zvuči obećavajuće. Je, apsolutno. Znači, to je praizvedba koja će se održati u kazalištu Kerempuh 27. veljače u režiji Marine Pejnović, koja je to zapravo treća suradnja sa kazalištem Kerempuh, sa
ekipom, ako ima vremena da nabrojim glumce, znači Zašto da ne? Tanja Smoje, Hrvoje Kečkeš, Branka Trlin, Vedran Mlikota, Anica Kontić, Jakov Zovko i Mijanočić Valentić. Pa da, sve jaka imena, da. Tako je, 7 glumaca, evo, jako se lijepo radi. Ovaj tjedan su prvi put išli na scenu i svi su zadovoljni. Eto, tako da s nestrpljenjem očekujemo pravi Sad mi pada na pamet jedno pitanje. Znači, ono što ljudi vide na sceni, često ne razmišljaju o tome da iza toga postoji cijela jedna ekipa koja se bavi scenografijom, izradom i kostimografijom. Kako vi stojite s tim dijelom? Jel imate svoje vlastite zaposlenike ili koristite neke Znači, što se tiče scenografije, imamo radionu i dečke koji izrađuju scenografiju. Ukoliko se nešto ne može ili se ne stigne se onda negdje drugdje da napraviti, ali za scenografiju imamo, za kostime nemamo, tako da ako se šivaju kostimi, a najčešće se šivaju, odnosno često se šivaju, onda moramo angažirati vanjske krojače za to i eto. Da, znači pokriveni ste sa svim. Moramo biti. Ma jasno. Kakvi su vam, ili ima nešto što vam je želja, a da niste do sad uspjeli realizirati, a da baš vas ono intrigira, što se tiče repertoarskog dijela? Pa mislim, mi nekako imamo plan dugoročni što će se raditi i koji ja ga sad ne bi do kraja, mislim ne bi ga otkrivala. Tako da sad ste me malo zatekli s pitanjem, ne znam baš da li imam sad neku neostvarenu želju i tako, ali imamo nekih stvari vrlo zanimljivih i popularnih za koje ćemo vidjeti da li ih je moguće realizirati. Ne bi govorila o čemu se radi, vidjet ćemo da li je to izvedivo. A što se tiče ekipe, kreativnog dijela redatelja i tog, je li uvijek nastojite raditi sa nekim svojim užim krugom ili povremeno mijenjate? Pa ne, mislim... Otvoreni ste za suradnje? Apsolutno sam otvorena za bilo koju suradnju. Poznajem ogroman krug, naravno, redatelja i hrvatskih, mislim i iz regije pa i šire, tako da neki i dođu i ponude neke stvari, neke ja nazovem pa razgovaramo o budućnosti, tako da sam ja potpuno otvorena i za mlade ljude, apsolutno pratim non stop na akademiji ispite i režijske i glumačke, tako da Znam otprilike šta se događa, redovno idem gledat predstave u sva kazališta i kad su gostovanja po raznim kazalištima, tako da sam apsolutno otvorena za... A kad ste kod gostovanja, jel imate uskoro neke planove za inozemna gostovanja? Pa evo sad smo u pregovorima sa Mariborom, nešto sam se čula sa Sarajevom, tijekom ove godine još nemamo dogovorene termine, sa Somborom smo u kontaktu oko jednog gostovanja u 6. mjesecu, tako da, mislim. Znači ima vas na sve strane. Ima nas, da. Super, hvala lijepo. Evo, nažalost nam je vrijeme isteklo, ali... Pa prošlo mi je u trenu, moram priznat. Pa to mi je drago za čut. Hvala vam još jednom, znam da ste stalno gužvi, da vam nije lako odvojiti vrijeme. Hvala što ste došli, što ste nam ispričali sve ove zanimljivosti koje smo čuli o Kerempuhu i vidimo se na nekoj od predstava, je li tako? Vidimo se, apsolutno. Hvala vama na interesu i hvala vam na ovako ugodnom razgovoru. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, ovo je bio još jedan Art Cafe. Vidimo se u sljedećoj emisiji.